aba betagwo Tebere itura rioikaine na wendia wa thamaki kuri aria makoragwo Barabara-ini kuuma Nairobi kuthii Nyeri kana Meru. Turuga thamaki gakima tonyeni tunyitite na ugakora uruki no mwega bi sawa. Uyu niguo wira uria marokaga kuruta o muthenya. Ota thuguri ya matunda endia ya marendia thamaki na njira ya guteng'eria. Tugatwabota kwaga customer yabota kuga thaa 11 thaa 12 kinya nginya hasara tuma batha imwe nginya hasara. O uria wina mituki na kubota kwaria wega na thii noguo mundu akoragwo akiendia thamaki nyingi kungigatuka. Utaramu wao wa kuruga thamaki ici kuringana na aguri ni wibotanire undu uria utumaga aguri marugame kubura njeki biashara ino. Chakula cha hapa kiko sawa sana, kinapendeza. Samaki hapa ni wazuri, watamu, wapishi hapa wanajua kupika sana. Aguri kuuma nja wa bururi ta Tanzania aria makoragwo makibitukira aba ni amwe mari turacemania namo magatwira atimo no nginyagia marugame aba niketha masame thamaki cia Makutano. Ila tupo safarini kuelekea Sagana. Sasa kwa muda huu tuliamua tusimame maeneo haya kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Ona thengia wa biashara ino kunyita thinga kubwa kwa ruĩ rwa Thagana ni gucungiriirio nyibu wa thamaki gicigo-ini giki. Kwa ruĩ na maĩ maundu mangikorwa me sawa. Kuri wonjoria ni iboya maikitie kuri thirikari ya kaunti ya Kirinyaga imateithiririe kugacirithia gitiri na njira ya kumakira matawa makumurikaga nginya utuku niguo mabote kuthii na mbere na wonjoria uyu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi wa Dia wa Murithi.